សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលយើងមកជួបគ្នានិយាយអំពី lecture note ទី4អូខេនេះគឺជា comment នៅក្នុង lecture note ដែលយើងត្រូវមកអនុវត្តនិងយល់អំពីវាខ្លះៗនៅក្នុង lecture note ហ្នឹងមាននេះគឺថាមានន័យថា combine មានន័យ file និង directory ហ្នឹងនៅក្នុងតែsingle file មានន័យថាចូលតែ file តែមួយឯងអាហ្នឹងថា comment ថាហើយមួយទៀតគឺ shift វាមាន combine និង compress combine ហើយនិង compress មួយទៀត G-zip យើងនិយាយពី G-zip វាមានតែ compress ទេវាមិន combine ទេហើយវាបានជាមួយនឹងfile ហើយនឹង directory ទៅពេល B-zip2 នេះវា compress ដែរតែវាអត់បានជាមួយនឹង directory ទេបានតែជាមួយនឹង file អូខេហើយយើងចូលទៅអនុវត្តតែម្ដងទៅអូខេចូលម្ដងណាយើងវាយ ls ដើម្បីឆែកមើលតើយើងមានអីយ៉ា ls yes ហើយចូលទៅក្នុង directory e2 របស់យើងដើម្បីអនុវត្តនេះយើងចូលទៅក្នុង directory e2 របស់យើងឆែក ls មកមានអីគេវាអត់មាន file មានអីទេអញ្ចឹងយើងបង្កើត file មួយដើម្បី combine ដែលយើងនិយាយនេះ combine យើងនិយាយទៅលើថាដើម្បី combine many file ហើយនឹង directory ចូលទៅក្នុង file តែមួយឯងអញ្ចឹងយើងបង្កើត file ហើយនឹង directory សិនទៅដើម្បីបង្កើត file យើង attach file yes file 1 file 1 file file dot file dot file dot txt បាច់បាត់ file 1 file 2ហើយនឹងវានេះយើងបង្កើត file yes យើងបង្កើតយើងឆែកមក ls មកយើងបាន file 2ហើយបន្ទាប់មកយើងបង្កើត directory មួយទៀតដើម្បីយើងយកវាចូលទៅជាមួយនឹង file តែមួយហើយយើងត្រូវនៅទ្រឹស្ដីរបស់យើងនេះយើង combine many file ហើយនឹង directory ចូលទៅក្នុង single file អូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើត directory មួយមក mkdir ឈ្មោះ file របស់យើងឈ្មោះ directory របស់យើងដាក់ dir directory មួយមក directory 1 dir ខ្ញុំកាត់តែមួយបានយើងឆែកមក ls មកនេះយើងបាន directory 1ហើយ file 1ហើយ file 2អញ្ចឹងយើង combine វាចូលទៅក្នុងថាយើងទៅក្នុង single មានន័យថា file តែមួយនេះយើងបង្កើតមក my file ថានេះមកអូខេយើងដាក់ថាoption នេះcvf my file dot ថាអូខេយើង combine អីគេ file 1 file 2ហើយ dir 1នេះយើង combine ចូលទៅក្នុង file តែមួយដែលយើងចូលទៅក្នុង my file ហ្នឹងយើងអូខេយើង ls មើលវាមកនេះយើងបាន3អញ្ចឹងយើងឆែកមកថាឆែក directory ថាមើល comment សិន
này h okay. h vf option h vf my file data is này chẳng dừng lục dừng delete file cháu file one file two yes no ls này là sao nó để mình tới dừng lục có mà cho việc số dừng đại cho nó yeah one yes ls nơi sao tầm mày file này mày pha đọt thà chẳng dừng nếu dừng không màng chẳng dừng chạy thà nó dừng chạy bán chúng mình dừng chạy chứ tại vì nước không thà đang miền nọt combine cho file là dừng màn một cái file one địa one đang ngọt chẳng đã nó thà option h vf my file thà yes giờ nó khởi file one file two hay năng địa one okอันนี้แต่ยังจะยังปิดท้ายังคอมไบน์với ពីมันในไฟล์ហើយនឹង directory ចូលគ្នាតែមួយគឺចូលទៅលើ my file data នេះអូខេតបមកយើងនិយាយអំពី zip វាមាន combine និង compress ហើយនឹង compress វាមាន combine file ហើយអាហ្នឹងវាបានទាំង file ទាំង directory yes combine and compress file zip ម្ដងហ្នឹងយើង clear សិនមកyes អត់អីដើម្បីឆែកចឹងយើង combine and compress បង្កើត file មួយដើម្បី combine អានឹងចូលដែរអូអានេះយើងលុបនេះសិន file 1លុបហើយ file 1 file 2នេះយើងដាក់ option or option f ls បាត់ហើយ clear សិនមក clear ls នេះយើងបាត់អញ្ចឹងយើងនៅលុបនេះមួយទៀត om លុប directory មួយទៀត option o មកដើម្បីហើយនឹង app មកដើម្បីកុំឲ្យវាសួរញ៉ៃ yeah yes okay ls clear មក ls យ៉ានៅសល់តើ my ថាដែរនៅក្នុងmy file ហ្នឹងវាមានយើងមិញយើង combine ចូល file 1 file 2ហើយនឹង dia ហ្នឹងចូលទៅគ្នាហើយអាហ្នឹង zip ហើយយើង combine ដែរតែអានោះវាបើថាយើង combine អានេះ combine ហើយនឹង compress វាចេញទៀតតើ zip អូខេតោះមកយើងបង្កើតយើងបង្កើត file សិន file 1 file 2 dia oh đi ồច្រឡំ
nhưng mà có đọc file ls yes miền file nên cả directory mới tiếp mk dir yeah yeah one okay s clear xong nó và nhảy nhảy chứ nhưng combine ship đòn bánh gì mấy nhưng thà cái ship vì mình combine ấy những conference chứ nhưng ship nó là ship yeah option or nhưng my file dot ship yes nhưng combine file one nếu dương option mà file này dùng một cái ls yes. Nhưng combine này dùng trong combine 7 đường chỗ shift nhưng mà shift miền còn đây combine and compress nhưng combine với or h chẳng nhưng combine cho cái file one file two dear one yes này nhưng hào vậy vô khó vào mùi dương sorry nếu dương khó hoặc là mấy dương lục và xịp như chào thế passive zip mấy yes hoặc là đấy bà đấy zip chẳng như sao mấy dùng zip máu mày dân đã tên là mày phá zip yes combine đều đi sẽ khó đấy dân sẽ khó bạn và là dân sẽ cho một khó chẳng như đã phá anh ấy đặt ý để làm muối và thu yes yes thu ok đây mới chết cái địa nhưng không bàn chỗ địa one ok này chỗ ấy giữa ai trái phía zip 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 info my file zip nhưng mà check các bạn này yes này dương không mai này ok mình tập mốc dương anh compress combine choគ្នាយើង compress មិនដែរ compress ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ file របស់យើងវាទូចវាទំហំវាទូចអូខេតបមកយើងចង់អានcombine វិញក៏បានយើងប្រើ unzip មកអូខេ unzip my file zip ok yeah đi vào dừng rồi file mùi yes yes nó
extracting file through yes fast yes những mình chạy mà này dừng chạy zip info my file dot zip đấy yes info zip file cho mình clear mất mà yes ls yes dừng lục file này cha or file yes rồi mình tiệt mình lục tổng on file thứ visualize ls clear yeah clear ls rồi lục mình tiếp tia io môi while ls ok nó việc dương phá này phá hay đang xịt hay anh ấy cái tiện cạp vào cáiคือ C มา combine V มา verbose เป็น information hay đang F คือ specific file name